lapho kufinyelela khona leli phimbo namhlanje ngiyabingelela. Ngabe use-Johannesburg, ngabe use-Cape Town, ngabe use-Lesotho, Tumelang Bahaithi, ngabe use-Eastern Cape kwaXhosa Molweni, ngabe uKwaZulu Natal sanibonani. Amahubo 109 ivesi u22. Cela ulalele kahle lo myalezo wanamhlanje ngoba khona la kufanele usizakale khona. Uvesi 22 wakhona ufundeka kanje ngokuba ngingodingayo nompofu inhliziyo yami ilimele phakathi kwami. Ayi Nkosi yami, ngokuba ngingodingayo nompofu inhliziyo yami ilimele phakathi kwami. Hey Nkosi yami, for I am poor and needy, and my heart is wounded. My heart is broken within me. Ngilimele, angazi ukuthi ubani engikhuluma naye namhlanje onalento enhlizweni yakhe yokuthi inhliziyo yami ilimele. Angazi ukuthi ulinyazwe yini noma ulinyazwe ubani. Kodwa nangu uDavid wakwakuveza ukulimala kwakhe. This is a verse lapho uDavid akhala khona kuNkulunkulu. He cried out to God during a time of deep distress, betrayal, and ekhathele emoyeni nasemzimbeni. Njengoba ngikhuluma nawe nje kungenzeka nawe ulimele namhlanje. Kungenza mhlawumbe ulinyazwe umfundisi. Kungenzeka ulinyazwe abazalwane. Kungenzeka ulinyazwe amalunga omndeni. Kungenzeka ulinyazwe umakhelwane wakho. Kungenzeka ulinyazwe amalunga omphakathi. Inhliziyo yami ilimele. Ngiyakhonza kona kodwa inhliziyo yami ilimele. Ngiyadumisa khona kodwa inhliziyo yami ilimele. Noma ngihleka nje kodwa isimali sami asisuki ngaphakathi kwami ngoba inhliziyo yami ilimele. Angazi ukuthi yini ekulimazile mntaka baba, kodwa nangu uJesu uthi yenina nonke enikhatheleyo nenisindwayo abesethi lethani kimi yonke imithwalo yenu. Nazo zonke lezi zinto ezikulimazile uthi uJesu zilethe kuye. Kodwa Nkosi yami nangu uJesu okwazi ukulapha amanxeba. Athi omunye ohlabelelayo nokuba meva ngwanyathela athi angiwanaki ngoba uJesu uzopholisa amanxeba ami. Nangu uJesu namhlanje simemezelayo owelapha inhliziyo ezaphukileyo. Ngifuna ukuthandaza namhlanje kodwa ngifuna ukuthandaza nomuntu othi inhliziyo yami ilimele. Noma ngiya nje enkonzweni sengiyaya nje ngoba ngenzela ukuthi abantu babone ukuthi ngisekhona ebandleni. Kodwa kahle kahle mina inhliziyo yami ilimele. Kunezinto engakwazi ukuzikhuluma nabantu ngenxa yokuthi inhliziyo yami ilimele. Abanye ngakhuluma nabo ngobuhlungu benhliziyo yami. Nangu uJesu ozolapha amanxeba. Angazi ukuthi ulinyazwe yini. Angikwazi ukuthi ulinyazwe ubani. Kodwa uDavid encwadini yamahubo 109 verse 22. Ngokuba ngingodingayo kanjalo nompofu inhliziyo yami ilimele phakathi kwami. Ningangibona ngihleka nje, ningangibona ngihamba, kodwa nazi ukuthi inhliziyo yami ilimele kangakanani. Ningangibona ngihlezi nani phakathi kwenu, kodwa iqiniso lithi inhliziyo yami ilimele.
This is Apostle T.G. Shange. Kungenzeka nami ngingomunye okhulumayo ngishumayela kahle abantu balapheka kodwa nami ngingomunye wabalimeleyo ngilimele phakathi kwami for imphuwa abantu bahlekise ngokuhlupheka kwami abantu bahlekise ngosizi lwami abantu bahlekise ngenyembezi zami engikhalile kubona bazosele bahlekisa ngokukhala kwami kodwa Nkosi yami Nkosi yami ngingodingayo uNkulunkulu ngingompofu uNkulunkulu ngingohluphekayo inhliziyo yami ilimele 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 ngikhuphuka nomlaleli namhlanje onhliziyo yakhe ilimele ngikhuphuka nalomzalwane onhliziyo yakhe ilimele ngikhuphuka nalomuntu namhlanje onhliziyo yakhe ilimele siyakhonza kwathi inhliziyo zethu zilimele sahanjelwa abazali bethu sahanjelwa esibathandayo sahanjelwa imindeni yethu inhliziyo yethu ilimele namhlanje inhliziyo yethu yelapha eNkulunkulu wena welapha amanxeba